Dragi kreativci, želim sa vama da podelim ovo iskustvo. Želim da počnem da koristim ovo divno predivo. A zašto mi je tako specijalno? Prvo, kupila sam ga kad smo bili na medenomesečnom putovanju u Lisabon i zato mi je draga uspomena. A drugo, jako je mekano, jako je delikatno. Prosto mi je žao što ne možete ovako preko videa da osjetite kako je. Inače, poreklom iz Perua, evo kako izgleda etiketa i proizvođač je Mirasol. Ovo predivo zove se Sulca Legato. Evo ga i sajt www.mirasolperu.com. A ovdje možemo da vidimo i da treba koristiti igle 2,75, da mora se pere ručno, nikako centrifuga i slično. A ono što je božanstveno jeste sastav, evo ga ovdje, znači 60% merino vuna, 20% alpaka i 20% svilo, znači zato je tako mekano skroz. Ja želim da ga namotam u ovakvo klupko i koristit ću ovu motalicu, ali prije toga da kažem nešto o ovom tipu navoja. Ja ga zovem široki navoj, naravno Amerikanci imaju svoje izraz za svako klupko, mi smo siromašni po tom pitanju. Zato što kod nas, mislim da i ne možete da nađete predivo u ovom obliku. Ono što treba jeste da se otvori ovdje i da se razmota i dobit ćete u stvari široki navoj, široki obruč. I dok ga motate možete da zamolite nekog, vidjeli ste to sigurno, na 2 ruke pa se mota ili na stolicu ili neki drugi način. Ja ću koristiti ovaj kišobran, tako se zove. Ovo je jeftinija varijanta, ja sam to naručila isto preko interneta kao i ovo. Plastično je, tako da je mnogo povoljnije i naravno može da se širi i skuplja kako vama treba. Znači stavit ću ovaj navoj ovako i širit ću ga dok god ne dobijem da se ofino. Neću ga previše satezati. I sad treba da skinem etiketu i treba da skinem ove braungaste niti koje su vezivale celu stvar, koje su zato namerno drugačije boje, znači sec 1. Znači kad izvučem vidjet ću da ovdje postoji čvor, to znači, ili, ne znam da li možete možda ovako bolje da vidite, znači oni su ovdje vezali i kraj i početak u istu, a obično vežu samo kraj, a početak je negdje drugo. Tako da sad treba samo to secnuti, čvor, i da samo vidimo gdje je, eto ovdje je etiketa. Znači nešto, ovaj drugi kraj je tu. Evo još jedan brown, to ćemo skinuti. Pazite da ne secnete ono što ne treba. Dobro, to je taj kraj. Ovo je malo nezgodno zbog toga što ne znate koji je koji. Pa dobro, idemo da motamo jedan pa ćemo vidjeti gdje ćemo stići. Ovaj koji mi ne treba bacit ću pozadi. I zatkačiti ga, ne vidite, za jednu od ovih gornjih. Ovo što želim da motam stavit ću kroz ovaj obruč ovdje, pa onda kroz zarez ovaj i malo pustiti da viri i krenut ću da motam. Ona je sad malo bučna i ja volim da rukom držim ovdje ovaj nit, jer ako pustim i ona krene da se mota, zna ovdje da skakuće, da ne bude jednaka i to ne mota ovdje jednako sve. Ali ako hoćete baš mekano da ne motate, da može i tako. Evo, krenuli smo pa ćemo da vidimo. Ovo je baš neobično da etiketa ovako ostane u sred. Ali
Znači, ipak smo naleteli na etiketu negdje u sredini, što je baš neobično. Da ne bi sad, jel je specifično ovdje sad kako su je prečvrstili, ja ću iseći etiketu, bože moj, jel? Mnogo lakše nego unutra. Sečem. I nastavljam dalje. I sad kad sam već pri kraju, ja volim da usporim jer, evo ga, znači kraj, posle još malo, skinut ću ovo sa navoja, poslednju motati okolo i pričvrstiti je. Znači, to sad ovako izgleda i može da se koristi. Ako želim, naravno, vučem iz sredine kako bi ostala na mestu dok pletem. Iako primetim da je dosta čvršće namotano nego što želim, izvući ću iz sredine, jel? I staviti ponovo i ponovo i namotati sa malo popustljivije, jel? Mogu malo bolje da kontrolišem kako se mota. Evo, znači kad sam je sad ponovo namotala, mnogo je mekša. Evo, možete da vidite i koliko je veća, jel? Baš je onako vazdušasta, tako da ću i ovu drugu sad premotati svakako. I interesantno izgleda. Mislim, to je sve matematička funkcija, to što je ovo nagnuto, pa neko ako zna to da objasni, može da napiše.